Dobar dan. Ime mi je Jan Kovačić. Ja sebe zovem Jan Kovačić, ali me zato prijatelji zovu Jan Kovačić. A dolazim s YouTube kanala koji se zove... kako? Janiman. Kaj ste mislili? Vi želite napraviti video, ali ne znate kako. Ne znate što. Nemate inspiraciju. Tu sam ja. Inspiracija. Možete me zvati Inspiracijan. Toga sad kad sam ja tu i kad ste vi tu, evo vam mojih 5 savjeta za inspiraciju za video. Vaše video. Počnemo. Savjet broj 1. Moj prvi savjet, koji je ujedno i najlakši savjet i najglavniji savjet, najedite se. Jedite ko životinja. Ne možete razmišljati na gladan želudac. Mozak. Uglavnom, ne budite siti, pa da lijepo razmišljate kako treba. To radite bez problema. Savjet broj 2. Držite se trendova. Uzmite nešto što znate da ljudi trenutno vole. Što danas ljudi vole? Vole... fidget spinner. Ne. Ono s usnicama što... u čašu. Ne, ali to je davno. Uglavnom, samo tražite nešto što ljudi vole. Eto. Savjet broj 3. Nađite svoj uzor. Šta mislim pod uzor? Mislim na nekog youtubera koji je po svojem sadržaju najsličniji onome što vi želite snimati. Moj primjer je nezaboravljivi Niga Higa. Ima kratke videe od 3 do 8 minuta. Svi su skečevi i svi su urnebesni. Moji videi su kratki, 3 do 8 minuta. Svi su skečevi i 3... valjda su urnebesni. Valjda. Iko? Ne? Savjet broj 4. Moć publike. Nakon što već neko vrijeme objavljivate video na vašem kanalu, ona mala brojkica pokraj pretplati će se povećavati. Jednom kad nećete imati pojma kaj da snimite, slobodno pitajte njih. Neko od tih 500-tinjak ljudi će sigurno imati neku ludu ideju za koju će baš htjeti da ju vi napravite. Stoga, da, uključite publiku u vaše ideje. I savjet broj 5, uživajte. Ne možete napraviti dobar video, a da stvarno, iskreno, ne uživate u njemu. To se vidi. Video koji napravite na silu nije dobar video. Samo se opustite i uživajte u ovome što radite. Napravite to, ne morate biti najbolje na svijetu, ali neka bude najbolje što vi možete. Stoga, to je mojih 5 savjeta. Savjet broj 1. Najedite se. Savjet broj 2. Držite se trendova. Savjet broj 3. Nađite svojeg uzora. Savjet broj 4. Uključite publiku. I savjet broj 5. Uživajte. Bio sam to Jan Kovačić. I uživajte u ostatku dana. I nemojte jesti kameleone. Nisu fini.